atia for muntie ni yo empanifo se yanka ni wachi a wo se agro ye do Alan John Kwadwo kire mateni suban na said na lecturer eken obi a otimi organize Emma MPP party headquarters obi a otimi support to Edubwa he the campaign with, like more or less 50% budget on our support obi a otimi sponsor President Kufuor yetie yes sponsor President Kufuor Emma President Kufuor ebedi president obi a President Kufuor win the first round of Rana ye second round runoff the Great Alliance obo ha party no di akire o MPP ni but one tiase o oni de cause o inside o obi ani oba be Great Alliance abra onya bibie CPP boka PNC boka GCPP boka etie for MPP ni awutie me bisa wo say ye den na ye nya sika ma CPP PNC and GCPP e mo be form that Great Alliance John fell and you bisa say honorable Kennedy Japan will be 1,000 cities kwa kujina baby aka so money 10,000 papa obeye bia wa bonten ada na wo de papa bebreba wa ye untimi mo de ron kwa bonten e no sere e no se obia ne trimupa o de papa ono oye papa e de sesate bia se de be hye nyakopon ni monyam enti so obi so obeye papa de agi wiase ni monyam enipa ni mani monyam a ono ne gidie ne se enipa ntimi mo ano onim se osuru nyakopon ene betimi aboa no enti osuru nyakopon onim se waye papa no ase o mo ana oni hwe kan ba se suru nyakopon so obeboa ne dia ene o wani gie meka asisu dua ewo Akoma FM platform we so say NPP is in the wrong hands as we speak therefore MPP na modo no akodi nsaboni mu ade na akodi nsaboni mu wo MPP na wonim da say nanka pepepe yo nanka papa yo adwimutie odobia koye ye de mra ye adwuma no atiefo sa one people no enya no ni o one people obi hijack obi ato MPP no enti say MPP na onim a wo do no a wo se de aponchi mpo gina enka obeto ba sa MPP no enya sa MPP no na wo ne o obi ato akwakodi wrong hands. I am telling you no authority say ebinom e challenge say Alan Martin said the lecturer cracker so kan we say obobo na utwan kakra we say machemebo yan kan ni wachi lecturer enti wo say agro na de ma me kire omu yakoto oba 2008 afoko nyae national chairman kwabena Japan nya secretary satam no na me ye na nipa. Let me tell you an authority I am telling you say Dr. Mwakutu from Ajasemo and the orchestrate ewo eko ye go la ho baby omo ye na because some of us know papa na person o trebi man afro Emmanuel write a statement on this for me Emmanuel do this for me obi onim bia ni say papa na adwuma ma me ye man no mo orchestrate ye I say afoko ya pam no ni ampam ko blade Japan 2012 na do entimi me flag bearer because afoko ni powerful kwamna Japan e powerful ombema alanchira matia ba be flag bearer enti ya pam omo mienu ekwame na be fa so apam omo constitution is say omo forget about constitution and na omo cha troto omo so omo koye meeting on national executive one na nkofo be pese omo de e Akoma Ibrahim agi pick up me ka be omo ni pakro omo de omo yetu omo de Akoma news no information no Akoma Ibrahim hama no mo de akwaji pick up no ma ba be create impression say afoko ni kwabena Japan na de information ko e tro na no mo chato omo so satam na me na nipa constitution is say so executive be abone a I was say National Council no ethic committee and I want tenase National Council ne tenase a ni afro mo ni atoto o ma no ya toto o ma no based on response ni ato aba to text e ka say abo o mo a ni suspend o mo me pa cho ya mfra kwabena Japan he has said it consistently ya mfra foku National Council bi antenase ya mfra obi ani atoto na no ya anto aba yes ya suspend ya foku ya suspend kwabena Japan etiefo tie ni yo Sebi mpedua sampanyifo so kwasia pe ena se yede me yonko ne anim yo tieni yo ena ye suspend yo ensi hwa ena mo tisi region ena mo tisi constituency oba twema ngo beja north constituency baby amwa asabre ye bo asisi o second vice chairman o mo suspend no suspension letter de ba me fie me na me twe letter aso o serve no se me be Dr. Mwakutu for me nka bi ma no no anya bone o support wala se anya bone and then ena me call doctor relax if is your boy relax say